Catholic Church merely korum lagla. Arui video jili isitang khunau phaulak khaya YouTuber ka horngam zimik ta ana isitang khunau Catholic we priest ala phaulak khai ni ali question hi khanghan ni wa Catholic now ping hi merely korum me gi him sunglak la dan khanghan ni jili ariwe Reverend Francis nang ga ba itum mo korum mani merely da bangi Catholic any akli na to merely korum la jini si jakhi pa kala it merely korum me mang han gam re athum otsak na khokrum me otsak kya ka sa sala pai it merely korum me da ki pa kala ma hang mre kha itum ma thada merely khyak si khami ni khokrum maning ni da tong nang han ga re ina isavu we amu hi i mangali hailaga or maning ka statue hi mangali hailaga candle la shar laga nganam ga pha thau la shar ka laga awon chikat laga chili khukti jang laga saiha sada amujili kida dala khamorin la mayu laga ina khila sani sikja nathum khi hangrado asnabo na savuli khorum dala isai maji marala khaina ai savuli khorum maning mane iwa thada savuli khyak shibi khmine jinjin thum mamyang ai do mamyang ai mare de khui reverse ping kha Catholic ping wa mochi myang ai jidala khyak shi khmine jidala itum khokrum maning mane jidala Catholic na merely khokrum wi otsak pingjina thum yengira athum na sadakle otsak chi jang kukti jang dakle mangali chigat dakle sadakle otsak tong gujeng lo chi khokrum maning mane khya ga shi khmi ne jini kalaru video jile tum na kena tam shan Reverend Francis nang han ga pa wa itum merely itum iwang sia sami lo da itum kapo ne jide itum na Catholic na merely sia ga sawi words pingji tuipa pingji mathala kaina munla na paing ra YouTube li la chung kha zatle samphang re yang aru we asiwi Vatican na ya khai sia la chung ga zatle kala tui bingji rivali shin gi ji rivali mi gi ji masot merely khami tui ga chung ga jange Mary hi Queen of Heaven ne da masot khami gala hi ka thar ne da masot khami la pai hi thumli kan khami ane anai thumli ngatang khami ane ka ji wi tui ave advocate ne itumi Bible le advocate wa mangla ka thar le khami ya mingphon da ka chen da la merely rivali miran masotchi merely mi ka thalala merely khokhrum maning mane da Catholic pingwang hangare ka khaneli Mr. Kohorngam na Reverend Francis Lee the merely itumi wang sia samilo da kapo hi Bible li mak behind ni say the Kohorngam na question ga sa dam stran ava merely boy ava merely iwiwang ithumuiwang vareli chishuli sia samilo da kapo da ya kapo da okay ko higda hi Bible liver mak behind lak mani gizla ta hi wi tha da sehasa ka phogi ka tha ra ka tha da hu phog chikla Reverend Francis na kisa da mak bi ya gi to da ana Bible li ithum na Mary li sehasa lo or polo ji hi zangne ka jiwi mo ngai na Bible verse ka thum khu so wa kiwang na mak behind ni jirakle Bible verse ka thum jiana khare sa da Ephesians we chapter 4 we verse 4 chi quote sai kala James we chapter 5 verse 14 and to 16 jiana quote sai kala Revelation we chapter 8 verse 4 jiana ka thum hi ana quote sa laga hili jang da lei jino he ta yangra na thum viewers pingja na thum da la hang da verse ka thum hi pa ingra Ephesians we chapter 4 verse 4 ja chili itumli merely sia salo or maniga saints ping ok thu ena country higher saints ping li sia salo da sanglak talela Ephesians chapter 4 verse 4 li varena na thumli hoga khui chili kajihan akhamang kaji thada phasa akhamanga kalamangla akhamanga gijinda mai itum hi one body ni jibaji change one faith ni jibaji change one baptism one hope jang tachi verse hili pa khendam san itum
ok thuê na can thui hay à mi ping hili thum li sia salu da ma chang lak ma ne ve pa ing ran na thum na la kala James we chapter 14 ne na 16 jang matai la kai na 16 ni jang da khle jang chiwi wangai na kagaza rai khawai akhai na akha more hangphat ngarok lu kala akhna akhawi wang saiha samilu kala hili hui verse pa khendam strani thumli kan thui ghai og thui hili malai luiji saints pingli or merily thumli sia salo da mak behind ne say na thumna la paeng kha thera ba kala last sili yangra revelation we chapter 8 verse 4 ji an hangdale chili khyang kazing rao ji wi pangai na anganam ji wi akhuchi kathara bingwi saiha kasa aina ng soda varewi mangali kasung hawa jinda kathara bingwi saiha kasa aina ng soda varewi mangali kasung hawa ta hili ithumli saints pingli kathara bingli thumli seha salo og thu ena country gaya saints pingli thumli seha salo damajang manwa khai thumli ithumna handa khloi question baba ithumli saints ping country gaya kazingram li leida khlai saints ping li ithum li seha salo da ka hangjang la ni revelation chapter 8 we verse 4 jili chili majang mane verse ka thum jili yang lagai thumna og thili leida khlai ithum pingli variation au ithum pingli kazingram li leida khlai ormning kha country gai og thu ena country gai atum pingli seha salo atum ni polo gji hang haya mazang lak mane Catholic we Paula khaya apologist jang Trent Horn dan thumna ai au YouTube le kazung sambang le jang kala Kit Nestor da jang ani khni Paula khaya themla khaya Catholic we apologist ani khni en dangdala Bible li mazang mane da ani khni masan la hang phatle le ga na thum ani we video hiang ra say your case it may not be mentioned but it's not forbidden either kala Kit Nestor we video hila ngana ingra Now, I said before, there may not be a specific verse that says pray to Mary. In fact, I'm just going to say it. There isn't a specific verse that says pray to Mary. Bible legally zangla gaji hi athum sang e dawa athum Bible verse si mo khui shokrar mani sidala athum main danda kha azur Reverend Francis na Bible lig satham zang do da ana hangdale kala hangdale verse ka thum hena athum na interpret sa sok tak lai wa interpretation yon na hora kala theology chi tha dai thum na theology shen ni si ja nga jan na hora sai Bible li ithum li saints pingli sai ha salo gaji hi hang khai tipam aklam jang mane kala sa chi thai gai otsa lama jang mane English ne dum hang ka prescription lama jang mane description lama jang mane jo prescription jiga salon thum saints pingli athumli polo gaji hang khaya ka so khai mal changlak mane prescription description jika ma hangai salala athumna sa chi thai gai otsak athumi x description itumna pa ga khoi Bible li ma janglak mane Bible li sia sa chung khajang kha athum rivali direct ene sia sai Bible li va sia ga sa ga jiwa only to God rivali mangne sia ga sa je Bible li itumna Genesis chapter 20 verse 17 ji pheng atam stan rivali sia sai Genesis chapter 25 verse 21 li Isaac na rivali sia sai Deuteronomy chapter 9 26 li paingra X we kabigisang akhatu cha makada matijli yangra X we 10 verse 2 li yangra 2 Corinthians we chapter 13 verse 7 li yangra Bible li sehag sa pem da sangai kha rivali sehag sa mangai saints ka jikitha saints li or og thuena country hyping li sehag sa ma janglak mani Bible li Bible li khipakla Mary li sehag sa itumna mathai mani kala Paul long Peter long apostles pingna Mary li seha salo or saints pingli seha salo da hangkhai akhla ma jang mane hi important sana plunge Mary li po hi saints pingli po hi important sana plunge jinja Bible li pem da jangai da le re khaithum na pa khoi akhla ma sama mane Paul long Peter long John long na Abraham li seha sa thela David li seha sa thela
mazang mane Matthew chapter 6 li disciples pingjina siak sawi maram li khang han atam san Jesus Christ na Mary li sia salo or saints pingli sia salo damang han kam ni kha ababu rivras li sia salo da tamjithe hang the Catholic with doctrine country haya saints pingli seha ga sa ka ji hi read the we first century we church pingna ka samale lak mani he was now the 4th century atamni ragazanga doctrine na khani malai samani rida bible li machang samani kala early churches pingni practice masa samani kha nawla kaina ragazanga khangui doctrine na khani Reverend Francis na bible li jang e dang han ka dak leiba hiwa mam sungmare khachi muhut pali isiwa bible sola scriptura ji jang bible mangai na mazat mane isiwa kha isiwa tradition la follow sai chiwaina itum church with tradition ji follow sane bible li jang da sane da mang han ka ni si phare da khui ituma pop na kahang je na chat nae ituma church we fathers ping na gasaji jena chat nae atumna kahang ji thuma follow sai chiwaina itum tradition ji follow sane da han ga ba nam sumere da khui bible mangai na chat thuma siba bible plus pop we khang bible plus church we kahang bible plus church we council ka bumping councils na kahang chena ga janda chena ai bible li the bible line khang han ga ba je ma sumre da khui variation of being thankful variation of being itum rivali direct na sia sa pai kala chili ka sakma lai mane kala itum wiwang pro Jesus Christ na itum wiwang rivali hang jon dale phayat ng jon dale kharjan sang jon dale itum wiwang ma Jesus Christ na intercession ka sane gi ji hi itum nai Hebrew chapter 7 verse 25 chili pa ka sambangai e Catholic now pingli chungkhang sono la sai kala legi shila le she Catholic now pingli kha khamasung jili Catholic now pingli la rang sangai sat nga sangai ina hang da klai video hili nathumna comment la samilo share la samilo kala mamya khai le la comment samilo ina le chili response pai sage by hi khanawlin tumni hangai le